Fatalfatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofo a mai sol tapo inga tama matina matua pela ho mo mai ai tatu fasalong le nei tula O whailua whala wa i tele mai le mtanga luenga tiu te matupe maua taimi le tu maua tapu ni ai le whatawina o ava malosi ia solfai ngā palota. O mai tawina ai una o aso malolo le stofi ma le sfreile mai le se fululua le vaveao le stofi le asolua valu au kuso se ia ulia le ono le vaveao tolu sfulu au kuso le sto nai. Peitai, ele o au fiai fale tali malo i tapu o le whaataungo ava malosi mo na o tangata o lo nonofo i fale tali malo. O mai tawina fo'i, ele o au fiai le aso lulu o le aso palota mua le pre-polling, ele tapu o whaataungo ava malosi ona o aso fai ngā palota. Vanga na ai le stofi mle sfreile le vai sonei, mai le se fulu lua le vaveao le stofi le ono, i le vaveao le stona i aso tolu se fulu. Inisi o tala, o le tu malo fale ali li tasi le isi fono whaavaele o mai a saini aila na whenga inga whaamalienga, mai le whaalapo tonga o le Samoa Victim Support Group SVSG. O le aunga ina ia ngā lulue whaatasi ai tu malo ma le SVSG a ti nae, e una ia ile anga ilu mo le tu malo. O le bloketi le whaatau sanga o lo whaatupe mai, e malo au whaatasi le United Nations Trust Fund ai whaanga o Yoyel SVSG. E lua isi tu malo o mai a saini fo'i le whengainga lava lea e tasi mo le ngā lulue whaatasi ai, tu i titia sa wanga i tutono ainga, ai ia una ia leo lati na e o tangata ai o latu waia te tau i le tula fono, mai o le tulanga fo i le nā mo le tu malo sa ngā lua. Malana fono whaavai wa mai a saini fo i le malienga, e ngā lulu e whaatasia i le tu malo ma sui o le SVSG. Whaamawina le saini ai fo i le whenga inga lava le fono whaavai, a le tu malo whale a Leilua, ma le SVSG le vai a sota luai. Tala toi tuli loa ma le whaamsinonga i le vau leo ma le sunga papali i sia whikau. Whaatau le maliu ta mai tai professor sinawa yana Caroline Gapado Amlika Samoa. Na mai tawina le umane o mōli maua leo le na whaamtalaina le naifi ma le Samala. Sa mau le whale o papali i sia i vai vase, ia la mōli mau. Ai le ia lia lia tu i lumo le whaamsinonga na au penga. Au penga lo māsalomia na whaonga tanga tavaleina o ta mai tai professor. E o fo i le mōli maua le li fo mai whaapitoa le sa whaia suenga o le tino maliu Miss Gabard, Dr. James Kolovicki, na ia ta uai fo i le Samala. Mai nafsingi ai fo i le whaamsino Justice Roma, le lo ia leo le fionga taimalangi le inafo Strickland, ia vaenga o mōli mau, peitai, o whaamawina le maliu o leisi mōli mau le li leo, le fionga maa mea pe Nyamina Perite, sa taita ia le suenga lea i le maliu o Miss Gabard. Mata uai ele loia o tu lai mo papali i sia le fionga yuni sa polu. Ina o tata usilinga i fafo mai al whaamsinonga. O se tasi leo mōli mau whaita u lia mta upu o ilu mo al whaamsinonga. I wha maunga, ele i atua se lua masina talu o na maliu Miss Gabard. Ai maliu le li ofisa ya ma mea lenta i ta ial suenga. Na maliu mai i se manuanga o pulufana. O le isi fo i suenga na ia whaatino i wha stoo. Ile masino yu lai lua o lua wha. Ai whawhamai al whamsinonga lenta uai se leo sini al talamua. Olo o iai lava le vaenga whaapito le ofisa o leo ia pia e teo iai mo le mau whapena. E pei on ia upenga talu sa iai fo i mata upu. Na whaalea o ngā ina al whamsinonga talu le lape o mo le mau e whaamao ni ai. Mau ina fo e te tau o na teo manu ai le naifi ma le Samala. Olo o masalomia on ia upenga na whaao ngā tanga tavaleina o le professor Amerika Samoa ia Caroline Gapard. Olo tau fiai pia ili taimin nei le sunga papali i sia whikau. I lalo o le vainga leo. O leo to alua wa uma o na whaia la tau mōli mau, na la tau i le whaamasinonga. O le tala papali o ia lava na whaia le fasiotina o Caroline Gapard. Mai alo tali ai leisi mōli mau o leo, whato ataliu mai i Samoa ya se tema, ai vala wai le aso sutas yo se tema lava i tūla iai. Nisi o tala wa amatai le vai aso fau le nei o le fionga ya tau ili tau wa ale tua se kuini Solomona a Leilua. E a vema prestene langolango le whamsinonga o whanua maswafa. Ina ua mai a whaatau tō ai le whai unga le vai aso lente nei. O le sauninga na whai ele potu whamsino i muni nuu i lumo le prestene ma fionga i whamsino le whamsinonga o whanua maswafa. Saunua whaafeilo ai le fionga i pulisili le stala o le mtanga nuenga o whamsinonga. Ma le whaafueina o tūlanga tau whaamsinonga ia pali i John Taimalangi a Whelei, e te tala alo i ai le whaamoe moe.
O le sauninga whapaia lenta i taia le sungal whawhengainga, Reverend Vereniki Patiaka. Na whaaftai e tau ili le pristene man komisi mo le talitonu inoia e tau aveina i le neito finga tāua. Ma tau tō o le aianga lue man whaamaoni lo na tō finga fau e tau tua i le tunuu. Nā lo i ai fo e le fionga le pristene le whaamsinonga whanua masuafa le fionga le sā rapi wa ai. Le tūla i mai ai o le fionga ia tau ili lo na tō finga fau. Ua whaafoe mai ai nei mo se taimi le tū mau, le ofisa o le komisi o whainga pālota i le whale taalo, le multi-purpose chair me tōna i mato, mo le vai aso atoa le nei. O le whaiunga le vai aso na te anei le na whai ai le sauni ngā loto le ofisa, o le komisi o whainga pālota e tālo si ai, le ngā nuenga, o le aanga atu i ai mo le whainga pālota, ma le whainga whilwhilinga le tunuu i le vai aso le nei. Na taitaia le nei sauninga e le sunga Reverend Etawati Tuioti, o le whailau tusi le ka le sia me tisi Samoa, ai o le whatamau le ofisa o le komisi o whainga pālota. O nei sauninga na whaia le ofisa le tu mau o le komisi o whainga pālota le multi-purpose streaming tona i mato, ma awai atu iai le au whainga ruenga mo le wha amoe moe i le aso wharai le nei. Ua ato whai le whale pālota e tasi mo i tu malo umai lima sultasi e whaatino mai iai pālota mua mua. Whaasolo tuai i le aso tofi luas fulvalu, ua vea maaso malolo whaatasiema le sfurai lua iwa o le pālota tele, ua lua ai aso malolo o le pālota lua o lua lima. E whaitau vai aso o le awha awau i lava, le pūlenga o le mtanga ruenga o le soifua malolo ina e au no masona ofisa sili. Ai o lo awa wai iai ofisa sili lango lango, e whaatino ngā ruenga o le waaia ma le pūleina le leia o le mtanga ruenga. Pei fo e ona avea aile li fo mai e sunga pali i unungia Dr. Tito Kamu, e tau avea le tōwhinga, ma wha mai ai i le mai aso taluai lo na sao. Il whelo inga tu stala ma le pali mi el vai taluai na iai whaatasi, ma le ACEO ia tangaloa Dr. Robert Thompson, ma ia wha ailoa i lau whaasala lau we le se isi na whai i le sunga pali i unungia Tito Kamu e wha mawai. O le whaatulanganga mai lava al komisio tangata whainga ruenga ale malo. Te tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo i aso e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i aso a tae au se wha poponga ai ma wha tai toi i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.